Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring haturkeun rebu nuhun ka rengrengan sadayana anu parantos diulem kana ieu acara. Oge sim kuring ngaturkeun rebu nuhun kanu gaduh pamaksadan nyaeta dina 7 bulanan kitu nya ieu teh. Sim kuring asalaku asmana pewakil sepuh ti Cep Beni sareng Yosi. Pangitan ayeuna mah dilajengkeun ka Pak Ustad. Mangga disemanggakeun waktu sinareng tempatna. Hatur nuhun dilajeng wae nya kana hadorot. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati ihwani minal anbiya'i wal mursalin wa ala awliya'i wa sahbihi wa sallim wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila amin wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil. Wa am ahlakna qablahum min qarn. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Sadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa ilahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbal alamin. Subhanallah laka anta kama asnayta ala rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Shallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah pangaosan parantos reke anu salajengna pangitan kana siraman ayeuna teh. Oge atuh bapak-bapak bilih aya nu sakantenan bade ngaleueut disumanggakeun. Oge ibu-ibu anu parantos nyayogikeun kana ieu tatahara acara mangga dilajengkeun. Bapak ini tampi mohon. Mangga ditarampi biar laleueut. Sesedotna deui kumaha. Geus aya ieu